Icyorezo cya Marburg ni indwara ikomeye kandi ihitana abantu bayanduye ku kigero cya 88% mu gihe uwayirwaye atitaweho neza. Kugeza ubu ikigereranyo cy'impfu ziterwa na virusi ya Marburg ni 50%, dore ko ibyorezo byica abantu byazamutse bikava kuri 24 bikagera kuri 88%. Bivuga ko iki cyorezo cyakwirakwijwe n'abahanga mu by'ubutabire binyuze mu mirimo y'ubushakashatsi bakoraga kuri iki cyorezo bwakorerwaga mu laboratoire atandukanye, bakabukorera ku nkende zo mu bwoko bw'icyatsi zavanwaga mu gihugu cya Uganda. Ibi byaje gutuma iyi ndwara itangira gusakara mu nyamaswa nyinshi zo mu mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye birimo Repubulika ya Demokarasi ya Congo, igihugu cya Kenya, Angola, Afurika y'Epfo, Zimbabwe na Uganda. Iyi ndwara yagaragaye bwa mbere muri Afurika binyuze mu bakerarugendo bari barahuye n'izo nyamaswa zari zaranduye. Marburg ikwirakwizwa binyuze mu gukora ku matembabuzi cyangwa amaraso y'uwayanduye,